Abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana bakhala ngalo mculi wokholo odelelayo. Umbukelo lethu kuhle Ndlala TV sikwamukele futhi. Kanti abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana bakhala ngomculi wokholo ophinda abe ngumfundisi ugama lakhe lunguThina Zungu ukuthi ake yise uqhuba intwala ngewisa. Vela khwela dilike ebantwini aphendula umathanda. Phendule ngendlela ethanda uyena uma ngabe abantu bephendula. Ngokuziphendula kwakhe loyo ngumculi wokholo osola ngokuthi uyeyisa uqhuba intwala ngewisa. Uyathi yena kasukeli umuntu kukho konke asuke kwenza usuke sifuna ukuveza naye ebantwini ukuthi uzizwa kanjani ngalokho abasuke bekwenza noma bekusho kuyena. Aphinde futhi akhumbuze abantu ukuthi udumile noma ungumculi kodwa lokho akusho ukuthi nakanale igazi unomuntu. Umbukelo lethu kuhle Ndlala TV izona lezi bese kuphathele zona. Ungakhohlwa ukusubscribe kwi channel lethu.